Hi teachers, how are you doing? I hope that you are doing fine. I'm very happy finally here again. So today I'm coming here just to advise you some tips you can use when marking. You already know that we are in marking season and you have many copies like this, and you want to present some marks in a short time. And these are some tips you have to follow, and then you mark very correct and also you mark quickly. Nongeye kubaha ikaze mwebwe abarimu mukurikiye ibiganiro cyo kuri Nyinshi TV. Nkuko mubizi abarimu benshi mu Rwanda tugeze muri marking season cyangwa se igihe cyo gukosora. Ushobora kuba ufite impapuro nyinshi cyane zo gukosora kandi mu gihe gitoya ugomba gusabumitinga amanota mu minsi mike cyane. Rero today tugiye kurebera hamwe zimwe muri techniques umuntu ashobora gukoresha agakosora vuba kandi mu gihe gitoya. So you have to watch this video till the end and make sure that if you have not already subscribed, do it right now. Ubikore niba utarakora subscribe, ubikore kugira ngo n'ubutaha nidukora video iza kugeraho mu bambere. So the first tip is preparing a clear marking scheme. Marking scheme ni cyo bita nukubanza gutegura ibisubizo. Urabanza gukosora icyo kizami cyangwa se icyo kizami nawe ugiye gukosora, urabanza ukagikosora ukaba ufite ibisubizo, ukicarana ibisubizo bya buri kibazo kiri kuri yo question paper. This marking scheme, you have to decide the answers and marks before you start. Ugomba kubanza ugashaka ibisubizo ndetse n'amanota ya buri kibazo mbere yuko utangira. This avoid thinking too much while marking. Ibi ngibi bigufasha kudatekereza ibintu byinshi mu gihe urimo gukosora, bitewe nuko iyo udafite marking guide ubukosora ugenda utekereza ku bisubizo, ako kanya birakuvuna cyane ugasanga bitwaye igihe kirekire. So the first tip you have to apply is to prepare marking guide which shows the answers and the marks to every question. This is the first tip. The second tip is mark one question at a time. Here this means you are going to mark one question to all copies. Go through all copies marking one question, like question 1 and then question 2. This helps you to stay focused and constant. Ubundi buryo bwa kabiri butuma ukosora vuba ni ugukosora ikibazo kimwe kuri buri rupapuro rwa buri munyeshuri. Niba ikibazo cya mbere, let's say for example English, you are marking comprehension questions. Niba ari mu Cyongereza uri mukosora ibibazo byo kumva umwandiko, banza uri gukosora ikibazo cyose kirangiza. Ibi ngibi kuri buri mwana ibintu bigufasha gukosora vuba, kubera yuko ibisubizo bamaze kugira ute kubifata mu mutwe kuri buri rupapuro, kandi birakorohera, bituma udafata umwanya muremure. Ikindi bituma ugosora neza. Standard ugenderaho ukosora umwana wa mbere ni nazo ugenderaho ukuri mu kosora umwana wa nyuma. So this tip works very very good. The next tip is use symbols and codes. Mugihe umukosora akoresha ibimenyetso. Niba ari ikimenyetso, niba umwana yabikoze koresha tick, niba atabikoze koresha cross like this. Wirinde gushyiramo izindi feedback zitari ingenzi. Ibi ngibi bituma wirinda over commenting. Ntabwo utuma wandika ibintu byinshi by'ibyo umwana yakabaye akora. Niba yagikoze shyiraho mark tick like this, niba atagikoze you close, ugahita ugarukira aho ngaho. This saves time instead of writing long comments. Bituma ugabanya igihe wakabaye umwandikira comments ndende z'ibyo yakabaye akora. The next is set a time limit per script. Shaka cyangwa se gena igihe uri buze kumara ku rupapuro runaka cyangwa se ku kibazo runaka urimo gukosora. Example 3 minutes or 5 minutes per paper keeps you moving quickly. Iyo ubashyizeho iminota uri buze kumara ku rupapuro cyangwa se ku kibazo, bino bigufasha gukosora wihuta, kubera yuko you work ariko uri mugendera ku gihe wagize ute wa setinze. Here there is another tip. There is use a tab system.
count marks as you go instead of recounting later. Mugira umukosora wowe mwarimu gerageza kugenda numaze gukosora urupapuro urangije kitubara amanota. Uvuge ngo kuri page number 1 this learner has like 10 marks. You go to another page, you count total marks. Ibi ngibi bigufasha kugabanya igihe iri buze gukoresha ubara amanota. Abarimu benshi barakosora and then bakaza kubara amanota after. Ibi ngibi rero bitwara igihe. So this tip, which is called a turn system, means you count marks as you go. As you mark, you count marks. Nyuma urangije paper runaka itubara amanota numara kuyabara ufate another paper. This saves time, helps you to save time. The next tip is taking breaks. Avoid fatigue to maintain accuracy. Abarimu benshi bakosora ntabwo mujya mufata akanya ko kuruhuka. You never take breaks. Why? Ubwonko bwa bwananiwe. Umuntu you are human and urananirwa. Niyo mpamvu mugira umukosora you need to take break. Sakosora kuvuga ngo ndava saa 2 ngeze saa 4. Nyuma ya saa 4 ndafata iminota 30 y'akaruhuko. Iyo ngiyo bigufasha refreshing mind yawe. Naho kuva mu gitondo kugira saa 6 ugikosora without taking breaks, ibi ngibi bitumunanirwa ahubwo ugasanga urimo urakora amakosa mu byo wakosoye. Waza habana amanota ugasanga ishuri ryose irikuje ngo rije kugira ute kuri gucraiminga ibyo ahagiye hari amakosa umukosorere. So taking a break is another tip for marking well and marking quickly. Double check totals only. Don't remark everything, just confirm final scores. Yeah. Mu gihe urangije gukosora rero impapuro zawe zose uri mujya kubara amanota wisubira ngo ubara amanota yaki ya buri kantu ya buri kabazo. No, ibi bigufata umwanya muremure kandi you have short time. So bara amanota ya totals, final totals gusa. Izazi nize wagiye wandika hasi kuri buri page bari zubara and then ukore general total. Ibi ngibi bigufasha nanone kugabanya umwanya uta mu gihe urimo ubara amanota. So those are like 5 or 6 tips teachers can use when they are marking. But there is another tip most teachers, I don't know, do you use it? I don't know, but this works better. There is what you call listen to your favorite music. Ni ngombwa niba mugiye mukosora you can have a music around near you. Ushaka kumva akazi gatoya cyane volume ari ngufi. Ibi ngibi bigufasha especially if you enjoy music. Niba umuziki ukunda cyane ni ngombwa mugiye mukosora ube wumva akazi kigaho gake akangaka kagumya kakagushyira muri mood. Iyo background music ibiri nyuma yawe ituma wumva ugira courage cyangwa se ugira courage ukaba na motivated. So teachers, those are like tips you can use when you are marking, and this helps you to mark very quickly and you mark correctly. So apply them in your marking, and I really know that here in Rwanda we are in marking season, and this will help you to mark very quickly. Thank you so much for watching Chamoz TV, and I hope that this lesson finds you well and it is going to help you in your marking. Thank you so much. Love you guys. Subscribe if you have not yet done it. So subscribe, and you can follow me on my all social platforms like social media, like here on YouTube there is Chamoz TV, Instagram Chamoz, TikTok Chamoz. On X I'm also Ni Teacher Moz. Thank you. Bye bye.